Kublai ya pi. Kani tak kubor capi waya ka fet yong ka Holy Trinity Secondary School sutnga ka umut uman hakan ru wakan nyau no umbar arja upusan tara agi ya ka cakali wakaso no umbar arja upusan. Nah hakan ni ka fet na cibun ki item kam ka kretat te kerwiang this year bat kam te ter. Hakan le terik da ya ka bumper hausi ka wale pusan hajar. First house uman go arpa hajar, second uman go san hajar. Jolly 5 corner wakilan uman gi arar hajar ka wi. Jadi dorong ketiket uman go ars pak cikat likat sos pak tengkah. Ya haka soterik una umbar aja usan ta emia ka bampar hausi ko wanyau pau hajar. Ka fast house uman go san pau hajar, second uman go cipau hajar. Jolly 5 corner wakil lain uman go RR hajar ko wi. Jadi dorong ketiket uman go les pak cikat arkat san pak tengkah. Jadi por wo pengklei ya kanika hausi hawaro asngi uman go nyawaji ijan mit. Ya karpat bat kut wero ya pi ki wajuk be ya ka hausi wa ha ka ni ka fit pen slem ya ka hausi da jiao slem kat wa slem le apo prawaji da pen le ba ya ka kut wero ya pi singo ba ya wan hi pori wa biang yem yo tiket pi na ba ki tiket le man gidu kat tu kat ni na ka benta ka ni ka hausi yong ka ni ka skur ya hadin yong ka ni ka hausi ha ka soterik da em gi ya ka jimpeng kle ya ka lucky draw ka first prize uman go san pa hajar second uman go ar pa hajar kawali uman go cipau hajar. Jadi dorong tiket uman go arpau tengkah go wi, cibuk uman go arspa tengkah. The kut wero yo pi wo wan sakini ke fit, yo kerchan kanang wai uman go ko yo onong yo ye yu pe ye kijim kam yang ke skur ko yong pi. Jadi tau wo peman ya kini ke fit to su tengah po chnong playground kawa em hajan yang kenihi ke skur. Kublai cibun kublai ci hajar ngo.